Pada? Kavendrami Institute ke Badan Hamau Pedang Mentah Kesngi, kelayo ban plia patba sendon yu umat sa kenmau yu lead Father Sylvanus Sngi Lingdo, ubah barok ki jukot ye yu Father Sngi. Bala yoru ban plia ya kawe ke ying trap kum kadak ban pinnet pinsa ya kariti dustur ukasi hindai, kum baju yalam linti yu Father Sngi. Hakani ke Sngi plia ya uni umat sa kenmau, bat ya kani ke ying la wan ban don lang ubah pinyat sing sim, MDC ke Sordingham constituency, ubadeiru UCEM ke KHADC. Father Festus Shadak, Father Barnes Mauri, Father Patrick Nongrang, Brother Albert Dakar, Ba Amos Duya, ubadei urang ba shnong barim, bat kiwe ki basha khot ngobha. Father Barnes Mauri haba ajingkran ha kani kesngi, ula penpau iki kam rot ba ki ba Father Sngi ula le na kabenta kajat bendriu kasi, hadu ki kam thok kot bat ki kam ha kasan hima sima. Uba penyat ula ong baya ka jingno senyang Father Sngi ban pinne pinsa ya kariti dustur ukasi, kalak long ka bakam kerpang bat lingba ka jingtrei shitom jong Father Sngi, kan long ka bakman bakandon ka jingtrei lang ka KHADC, bat ka balang Katolik ban ti benya syu lingba ki jingtho jingtar Father Sngi syapang ukasi, ka balong ka spa ba ya ka jat bendriu. Kuma fitibhi ba I Father Sngi dei itai ba jam nong tahu rat ba jeng kari khasi jeng tia jengi uba ij bahai culture khasi ulai ka bala ke jing uruban penne pensa e kari ti rustur jeng men barim jengi kumjula tho bun ki kot ki bai dei spanga culture khasi ba boro ngi ti be kata ngim la ban len pa ka kerting pada Sngi ka boro khai ki tip do boro khai te kum ta ni kum ka sing solution ni skwa pen pensa nam me ka kerting ju Mentah Sngi dah beli ni umat jong pada Sngi, pada kini kaya yang terap hang ni, kebalong kata kesin jong kariti khasi jong ni, no buat apa yang lah klet cuang kariti lah jong, ada pila iwat mentah pila mafi yang terap sini mas standardisasi nong kendong, te ngatharai ski orang nong kendong lo abun di basna yang maaf sudah mentah mo, ngatharai ski gibrio jing ikan klet no ikan iya ka komisna yang jong kinong dai, lagi kadang isna kena ikan ni, ban penyedai pada Sngi. Ani jang ni umat jang pada Sngi kena pen mau yang ibarok kibri bawan sini kamtam ki para kasi penar jengi ban tip ilaga jong kariti ke dustur jong menbarim ya suki ingin sabu bun tiar ide tiar kasi kasi ko yen tang pala yo iki ingin sabu suki yang tu panalo kata ka jingmut jengi kalong ba in penlong ikani ke Jakarta kita ke Sngi Institute for Private Studies ya ke ba bersang bang penlong di seminar kijing pemli kita lagi buat sebelumi kalau ke culture khasi ban kenti ke culture la jongjengi nama kita ke kijing angnur jong pada Sngi ru modu ke por bidang im do dam sla persai te kum tang ikwa ban le ke tan nama ke kam ke badan kamba na ke bunta ke jaj bundri jengi ban penek pensa ka riti ke dusturi kata ke long dulong dar jong ke jaj bundri bor koi te ni stang da kene ka jing stang ke berit ndai kermen boski suki ke banang ya seprang in la sisa banang kiu seprang banang kanang yar kene ka kam ke ni penlong mata Sngi te ni so kemen sibone ban diang buram ya di MDC jongi badai ru CM jengka district council jongi ni te ni so tenat sibon tapi bapenya yo pila pelaj por kenang te pi juan sini bor pi so tenat roman sini ru te ni semudun boksi bun pidon dekat ni kamtam ikut kenang pino pidai por district council ke dega tagaba peji sumari ka riti dustur jeng khasi jengi deguta trai pidai brio ba like person no na gumenta kini ka function dan minta Sngi kan ngej ba minta komisi yang kala bende bun ki ru ban yarap yang mungkin tiwi gini ka sekitar jengi kamtam ban mungkin tiwi ku konsol khasi benar jengi te isu kemen sibun pidon dekat bani ini kum kata kejing kejing burang pi Pada?
father sngi long solution ngar ngalong solution ngasngo kemen kata-kata ba father Barnes ila ai kani ka buram ye ini padar father haka porbi dap kandai snap ila long Catholic but ila lechtom banyak khmat puli but ila long solution but ila profess haka apunyosnem but in the ladap like punyosnem ila long ulendo haba ilong ulendo iklam klet ya ka culture la jom is not ti but ki political party is not ti but ki niam khasi but ila kwa ya ka culture jong ki khasi bakania chakmat ila long ulendo bon sen habai ikren iknya bon ki ong ba I father sngi ban na ki to ki lendo so blay jong ki niam khasi ila le ki dustur ki niam ila le bha I father sngi de scholar ubastat bon ki kentin ki Greek ki Hebrew ki Aramaic ila nang ila hikai nang tapai ila tho ki dictionary khasi to Aramaic khasi to Greek khasi to Hebrew nadu ka Bible Catholic ru ila tho I father sngi pon ki kot ila tho be ila ek ya ki jaj ben rew la jang bon nangi habang ilek pule shari parangi klet ki brew la jang ni san o chato tengi pedlo ya la ka jing im la jang I father sngi klam le ta I wan pai pinda pedru hapo ka statue jong I pinda ped I father sngi pin lap bi spong yala de I pong ka putoy I ra ka pla bala chinahi de ki brew khasi be ila yait na lenti chalenti ila le jingo I ke baduk ila le jingo ye ki bapang man barabor pin lap I father sngi balong I bakmen mentaka sngi habang ayeng na long principal jong ka St. Anthony's College habang le ka PhD ngai burong ngai nam ye I dei mai I habang kendo ye man barabor I pen kan mau lano men pendap ka jingpuli lano men puli men mendap la ka jingpuli haba medap ka jingpuli medon bat ki brew la jam ndai tang bai I pet yalade halade bat iale ban penshlo dia ngi baro niam khasi sisen pinda puli chapangi father sngi idei I padar ban mingkong bawan ra coalition party of government of Meghalaya dei ma I ba ong ki regional party ban ya wan lang bat ban sinai ka political party but iklam sha ban wan ya ka president ru idon bai kwa ya ka jaj ban real jang bakan ya chakmat haba pio por finally hapo Sacred Heart Theological College pinlap ya ka kot khubor ba thoi father sngi ka dong musa pinda puli pinyo pun ki a bila tho pinda le research ikita pin satep sapang ka history jongka ri jongi jongka ri khasi jongi katno I don benta bonsen lada I father khasi I father sngi I perkhatang I kalaga jing im la jong menta ka sngi im shim don show bat ngi hangde ila de bandon haru ila la ban long cardinal o bishop tang bi I don lang ban por bai klad I father sngi u ben rew u bayam basnosi nashania menta ka sngi ba ka spirit jong I father sngi ka don lang ban ka don hayeng bai yangi tengah kwa ban congratulate I father Barnes bai kan mau yo father sngi banga tengkat ngapai I father sngi ya I father Barnes ka jing puli ka jing tho jing I yale ban bot bin yo father sngi mai I sisang I ban khot doctor bo dan atli ki PhD tengah na ai men simi father ya father Barnes bayin le kan kam bangi rungi don lang bat I bangin kershan baka aka bi le ban buat nam yo uni uso blai jongi ubala ai la ka jing im
ya ka solution ndai tang ya solution ya ka balang Catholic but ya ka jat bende ju kasi ju Nanti kejungi kejing sempang berkham taman I jekeriti kedustul kakausor berbanginang jai dalam ikon jungi ten lenti ki syakanti bapa Ram hau pa hau pun ham sim koi Ifada sengi boba idang don ni po sela pertai ila no senyang ia kajat benreu kasi ke jungi bat kumju eka balang bat ia kari berkowai tengah ai kublai ru kerpang ia jinga don lang ki rirang ba ki long keme babu katikes I babu amas tuya I belong sodar jong shnong mo pedang I badang shu dap ban shong thai tebat yang hilang barok bat mentah sengi aso kadeka sengi ke jing kemen bat nganang yo mensiam shisha da ka jing wan hang ni po kene ke institute kamtam ban yashim mentah di mengai I uni modul jong I late Reverend Father Sengi I belong iway neki riurat ba da ka long haka imlang kasalang sanhima sima haka balang bat haka rihi brokaway ye ke jingno senyang ka jong I kamtam le se kumno ba I persyang ban penek pensa ye kata kiriti ki dustur ki jongi ta ki custom ki culture ki tradition ki jongi tengah so kemen bah mentah sengi ngan yo banwan ne fada leshi buan berfikir mau ngiru ban dan lang but ni sotu ki kam jong I liat Reverend Father Sengi ki de ki kam ki ba buan bah bai I la ban contribute dan ban no senyang te nakaliang jungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council ru menta ngidang ye persyang ban wat kilat kunti kumnu bangin la let's say ban wat ban ai ki scholarship ki research scholar ki jongi ban ti benya ban ngam jeliu habi dei bakata kriti kristur let's say ki jing treshitom jong ilet Reverend Father Sengi hakipor ba idang don let's say kan let's say don ki materials ngenjin dala kemen bah bangin ya don ke jing dei bat kabalang Catholic bangin yo ikini ki materials let's say ki ba ki Father Sengi po ba idang don la research shibun ki aka ki ban long kaspa ba haka jingtip nam ta kajat bereu khasi ke jongi kamtam ya ka pateng ka banwan te ngai I ba nakaliang ka balang Catholic ngaso ban ai kublai kerpang ngasongu ba hadu menta hababun ki program baka balang ka don kamju klet ikiriti ku dostur te haman ki program ka judan ka cultural program man ki event kini kita kicukan mau bet bandon ki cultural program desi kani ka penketik ya ka mensiam jongi kamtam ya ka pateng ka bamenta ka ni ka generation ka bamenta ka ba let's say kala duna bhai ka jingtip shaphang ka jat benri khasi ka jongi te nambar kata ka daw so ban ong ba kani ka jing yishimenta jongi ban let's say ban play ni modur saken mau jong ilet Reverend Father Sengi kan tingshan ya kari ke jongi bat kan tingshan hangi ki jat bereu khasi khamtam ban penken mau ki kam ba I Father Sengi ko bai dangdan ko sela pertai ila no senyang ya ka jat bereu jongi de bat kunju ru ngi I hani lendat kadon kini ka ying trap kum kadak ban pensaken mau ia ka thmei ka jinglong breu ka jungi kum ka jat benreu bangi ju im ju sa hakini ki trap kani ru ka penken mau ingi ba ngin ken mau le se ia ka thmei na ingi mi kenang bangin suthu ban ken mau ia ka jing im jinglong la jong se bangin long ki ba snoret ngin long ki ba ken mau ban ie ia ki la jong ban ie ia ka ri la jong ia ka jat benreu la jong kumba I liat Reverend Father Sengi la batai de Brother Albert ba la de ye I let's say bandan syakawai pat ka ri ka perthai de namal bai I ya ka jat benreu I dan bai bat ni hani po Meghalaya kap uni ribbon kum kadak ka jing play
ya kenika yang trap kabla shna ban bu sakan mau na kamta ka jinglong tenrai ke jungi kuki kasih Persit bas ban, bertulang lulus aja.